je ikintu nasaba Peter kuko yigeze kuba n'umutoza wa Kamonyi akaba ari wanankurikirana ni wanazi dufate n'amateka y'uwanje uburyo nakina nava ko yari nk'umuvyeyi ahubwo cyanantangaje ku munota wa nyuma ahubwo ari we kumpumuriza ahubwo niwe novuga ko yambereye novuga ngo yambereye watambereye umuvyeyi mwiza kandi kare yari umuvyeyi wanje mwiza hama akambwira ngo wewe ngo je bakina kandi bakareka ngakora rokare ikarangira n'amafaranga nateganya ko bampa n'ahantu nari natse n'amadeni abo bambwira ngo amafaranga ni ukuyasubiza aya mafaranga sinaya kuko ntabwo ari je nayajanye ngo muri federation ndayaterekeyo niwe yayajanye ikintu nabonye n'amafaranga ya rokare ni 50,000 nasaba rero ngo ayo mafaranga ntabwo nzi ukuntu yasubizwe ahubwo byavuga ko amafaranga bayagarukana bakayampa kuko nayo ndayagenewe kuko nta wundi muntu bari bayageneye ubwo icyo gihe narihoreye avuga nti ntacyo ibyanga byakunze ibintu bizatuma bimenyekana navuga ngo rero muri make byari ibyo ngibyo kandi ntabwo asaba minisiteri cyangwa se na federation ko umuntu nimba agize ikibazo baza bakivuga hakiri kare kimenyekane kuko umukinnyi aba yatakaje ingufu kuko iyo ariko arategura competition icyo gihe aravunika cyane noneho ni nko guca inkokora bigatuma na cya kindi yateganya kubikora ahubwo ugasanga gisubiye hasi kandi kubera habaye ikibazo ku bantu b'abayobozi ni ukuvuga ngo nakwifuriza abantu baserukira ibintu bijyanye na siporo avuga ko yuko baza basobanukirwa ibintu bagiye gukora kandi ntibakaze bananiza ahubwo ibintu babivuga hakiri kare bitaramara kuyangana kuko ni ikintu tuba dushaka abakinnyi ni uko dutegurwa hakiri kare nimba ari ikintu gishyitse bakivuge hakiri kare hama umukinnyi ntagire ikibazo kuko ari nk'umuntu ashobora kuba yagwara ntihamuka icyo gihe nari guca ngwara ntihamuka ariko gusa narigumije novuga ngo byari ibyo nasaba minisiteri cyangwa se